Dobar dan, ovdje su mali igrači sa Radetom Poleksićem i Markom Zrilićem koji su osnovali TK Mladost zajedno sa TK Fair Play i oni bi nama ispričali malo o radu kluba i zašto smo ovdje danas. Ćao! Ćao, da pozdravim sve vaše gledalce, dobrodošli u naš klub. Nalazimo se na Banovom brdu u dvorištu Hemijske škole Lješka 82. Ovaj klub teniski je ovde postojao 20 godina pod drugim imenom. Nažalost, 10 godina nije bio u funkciji, nije radio i sada smo ga obnovili u potpuno jednom novom obliku. I sada pokušavamo da postavimo neke temelje koji su bili ranije malo zdravije što se tiče škole tenisa, tenisa, mlađih populacija, razvoja i tako dalje. U dogovoru sa Fair Play teniskim klubom i Radetom Poleksićem napravili smo jednu sekciju koja će biti pretakmičarski i takmičarski pogon i napravili smo jednu finu saradnju koja podrazumeva jedan sistematski pristup o kome će vam Rade malo kasnije više od toga reći detaljnije. I nadam se uz vašu podršku, uz podršku Malo i teniskog saveza Srbije i Teniskog saveza Beograda i promocije sporta, da ćemo ovde praviti i teniske kampove letnje i razvoj budućih igrača, budućih šampiona i da ćemo se posvetiti ipak tom takmičarskom tenisu koji je možda malo trenutno u padu, ali nadamo se da će biti bolja situacija. Tako da možete posle da pogledate taj neki novi ambijent koji smo napravili i uspeli smo da obezbedimo jako dobre uslove i za letnju i za zimsku sezonu. Imamo 3 terena i u zimskim i u letnjim uslovima. Tako da optimalni su uslovi, sve je novo, energija je tu, ljudi su tu koji su dugo u tome, koji znaju svoj posao da rade, tako da pozivamo sve ljude koji su već u svetu tenisa da nam gostuju, da nam se pridruže, a krenut ćemo snažno i sa promocijom i sa kampanjom već od februara meseca, pa i od proleća dok se prolepša vreme, tako da očekujemo u naredne 2 godine da ćete dosta čuti o nama. Nadam se sve najpozitivnije i sve najlepše. Hvala Marko. Rade, hoćete nam vi reći o stručnom delu ovog posla? Pa što se tiče stručnog dela posla, Marko je već najavio da naše opredelenje je isključivo za sistemskom postavkom stvari. Evidentno je da je danas tenis u velikoj krizi, da je sve manji broj dece koje se bavi takmičarskim tenisom i mi smo se okupili tu oko zajedničke ideje da promenimo to činjenično stanje, da pokušamo da animiramo što veći broj dece i da tu decu što duže zadržimo u sportu. Ono što je evidentno i radeći analize u posljednje 2 godine, granica kojoj deca napuštaju tenis jeste sada spuštena bukvalno na 10 godina, što je negde kritični nivo na kojem bi morali da poradimo u narednom periodu ako želimo da tenis opstane kao grana sporta u Srbiji. Mislim da je to obaveza svih nas koji radimo u sportu, pogotovo prema našoj deci, a i prema čoveku koji je ovaj sport proslavio i Srbiju kao zemlju širom sveta, tako da mi smo odlučili se na jedan težak korak, jer sistemska postavka stvari je izuzetno dugotrajan, težak proces koji odmah sigurni smo da neće dati rezultat i u današnje vreme sve dugoročno što se planira jako je teško izgurati i zbog financija i zbog nestrpljenja roditelja i dece i generalno zbog opšte situacije i kako u zemlji tako i u sportu. Marko je već rekao, znači ovdje raspolažemo sjajnom infrastrukturom i tu će nam u mnogome olakšati taj posao, tako da ja se iskreno nadam, pošto obostrana dobra namera postoji, da ovoj deci pomognemo. Ja mislim da ćemo mi naš prvi korak, a to je omasovljenje ove čitave priče, da ćemo epilog toga videti već krajem leta i da ćemo moći da krenemo i sa realizacijom već definisanog plana i programa, zato što imamo jako stručan i obučen trenerski kadar koji su uglavnom deca koja su trenirala kod nas i koji prilično dobro vladaju tim trenerskim zanatom, koji su takođe završili trenerske licence. Plan i program koji već
daje rezultate, proverene plan i program koji će biti realizovan. Vrlo brzo ćemo uvesti i kvartalna merenja u saradnji sa Fakultetom za sport, koji će nam biti ti neki elementarni pokazatelji prilikom kasnije definicije svakog individualnog plana i programa za svako dete ponaosob. I ja sam siguran da će u narednom periodu, možda već da kažem za godinu dana, čitava ta priča dobiti jedan epilog, a to će biti da imamo veliki broj dece koja su zadovoljna, koja se bave takmičarskim tenisom i ostvaruju rezultate koji se očekuju od njih. Hvala.